Meyara wa Ekurhuleni Tanya Campbell o netefaditse go rarolla mathata a badudi ba Tembisa. O holofeditse go bušetša mohlagase ka mafelong a wanago le mathata ka pela le gore badudi ba tla amogela di-kilowatt tše 50 ka kgwedi. The 100 kilowatts free basic unit is outside of our jurisdiction as a municipality. Therefore, we are engaging with province and the National Treasury. O holofeditše gape le go hlokomela magato a kimollo ya dikoloto tša badudi. Dikoloto tša kgale le tšeo di fošagetšego le tšona di tla fiwa šedi e kgolwane. I had to make sure that when I come here, I come with tangible solutions and tangible issues that we can implement as immediate effect. Le ge a tshepišitše go rarolla mathata a bona, badudi ga se ba thabišwa ke dipeakanyo tša gagwe. The mayor had an opportunity to come with solutions. She did not solve us. She did not come with any solutions. She needed to go into depth of how to remove the middleman and so forth, but she didn't cover that. When she entered office, she found 100 units that were free for the community. When she came, she cut off the 50%. Badudi ba nyamišitšwe gape ke gore ba ile ba swanela go ipelaetša mo go hlokofetšego batho ba bane pele meyara a ka hlokomela dinyakwa tša bona.